Igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mukurikiye Umusanzu Media TV aho muri muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, naho nge mwumva kuri mikoro ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tugiye kubabwira ko mu karere ka Kayonza umupolisi wari umaze igihe gito yinjiye mu mwuga w'igipolisi yagonzwe n'uwari utwaye moto aza kuhasiga ubuzima igihe yari ari mu kazi. Naho polisi y'u Rwanda yatangaje ko umugabo wagaragaye amenagura ibirahure by'imodoka mu mujyi wa Kigali yafashwe basanga afite ibibazo byo mu mutwe ahita ajyanwa muri Caraes Ndera. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwatangaje ko imiryango 8,795 yashizwe muri gahunda yo kwikura mu bukene mu gihe cy'imyaka 2 ishize binyuze muri gahunda yo guhuzwa n'amahirwe yo kwiteza imbere. Ni mu gihe hanze y'u Rwanda leta ya Israeli yatangaje ku mugaragaro ko yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga na leta igomba kubahirwa ubusugire bwayo. Naho hanze y'u Rwanda nanone kandi mu gihe abarwanyi bayo mu 23 bahanuye indege ya FARDC iza kurwa mu kiyaga cya Tanganyika. Aya makuru ndetse n'andi menshi cyane tutababwiye muri izi ngingo z'ingenzi turaje tuyarambure. Reka aya makuru tuyahere kuyavugwa hanze y'u Rwanda, mbese hirya no hino mu isi. Tuyahere mu gihugu cya Israeli aho guverinoma ya Israeli yatangaje ku mugaragaro ko yemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga na leta igomba kubahirwa ubusugire bwayo. Ni mu itangazo ryashizwe ku rukuta rwa X rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israeli rigaragaza ko iki gihugu cyatangajwe ku mugaragaro ko cyemeye Somaliland nka leta yigenga. Ubusanzwe Somaliland yari igihugu cyigenga kiyoborwa n'Abongereza mu myaka y'1800. Igihugu kikaba cyariyometse kuri Somalia mu mwaka w'1960 ubwo kigobotoraga ubukoloni bw'Abongereza. Ubutegetsi bwa Said Barre wayoboye iki gihugu guhera mu mwaka w'1969 nibwo bwabaye imbarutso yo kongera gutandukana kw'ibihugu byombi, kuko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'imvururu, igitutu n'imfu z'abantu benshi muri iki gihugu, cyane cyane abo muri Somaliland. Gusa Komisiyo ya Afurika yunze Ubumwe iyo yagaragaje ko yamaganye uyu mugambi cyangwa ibikorwa bigamije kwemera igihugu cya Somaliland nka leta yigenga, ahubwo ishyigikira ubumwe bwa leta ya Somalia. Ni mu gihe mu itangazo impande zombi zasohoye rigaragaza ko Israel na Somaliland yizemeranya ko Somaliland ari leta yigenga. Gusa iki cyemezo cyahise gihagurutsa umuryango wa Afurika yunze Ubumwe uvuga ko ushyigikiye ubumwe bwa Somalia, bityo utemera icyatuma ucikamo ibice. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda, abaturage bahagarariye abandi muri teritwari ya Walikale basabye ihuriro AFCM 23 gukora ibishoboka byose rigafata aka gace rikabakiza ibitero bya FDLR ndetse na Wazalendo. Ni mu itangazo ryasohowe n'abahagarariye abaturage bo muri Walikale rigaragaza ko barambiwe urugomo n'ibitero bya FDLR na Wazalendo ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC. Basabye AFCM 23 gukomeza kwigarurira ibindi bice bigenzurwa na guverinoma ya Kongo hagamijwe kubohora abaturage b'abasivile bahohoterwa muri aka gace. Umutwe wa AFCM 23 ukaba ari watangaje ko Walikale yabaye indiri ya FDLR na Wazalendo. Ibi bikaba bijujubya abaturage bafatanyije kandi banashyigikiwe na bamwe mu bo mu ngabo za Kongo, mbese nka FARDC. Ibi bikaba bibaye mu gihe ku munsi w'ejo ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryarashe rigahanura indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yari iri mu bikorwa by'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Irasirwa mu kirere cyo hejuru y'icyambu cya Karundu muri teritwari ya Uvira, igwa mu mazi y'ikiyaga cya Tanganyika hagana saa 7 z'amanywa. Guhera muri icyo gitondo cy'uwo munsi FARDC ifatanyije n'imitwe ya Wazalendo yari yatangije ibitero bikomeye ku birindiro bya AFCM 23 ikoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone n'intwaro ziremereye. Ibyo bitero byakurikiye ivanwa ry'abarwanyi ba AFCM 23 muri santere ya Makobola ku gicamunsi cyo kuwa 25 Ukuboza, ubwo hari kuri Roheri, aho nyuma ya FARDC na Wazalendo bahise bajya kugenzura ako gace nk'uko abaturage bahatuye bakomeje babivuga. Mu bitero byakurikiyeho ingabo za RDC zagabye igitero ku cyambu cya Karundu kiri ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika mu mujyi wa Uvira. Hakaba bavuga ko ubwato bubiri bwa AFCM 23 bwarashwe, abarwanyi bari baburimo bagahita bahasiga ubuzima.
Nanone drone z'ingabo za RDC zarashe ibigo bivugwa ko byari birimo bigenzurwa na AFC 23 birimo icyakara muri teritwari ya Uvira hahoze ikigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bw'amahoro. Naho mu yandi makuru, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ku mugoroba wo kuwa 25 Ukuboza ko ingabo z'igihugu cye zagabye igitero gikomeye ku mutwe w'iterabwoba wa Islamic State ISIS ukorera mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria. Trump yavuze ko iki gitero cyakozwe hashingiwe ku mabwiriza yatanze nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Amerika kigamije guhagarika ibikorwa by'uyu mutwe umaze igihe ukorera ubwicanyi bukabije abasivile b'inzirakarengane cyane cyane mu bice byo mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria. Iki gikorwa cy'ingabo za Amerika cyabaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zigaragaza impungenge ku bitero bikomeje kugabwa n'ibyihebe mu baturage by'umwihariko abakristu mu gihe zishinja Leta ya Nigeria kudafata ingamba zihagije zo kubihagarika. Mu Gushyingo uyu mwaka, Trump yari yaburiye Nigeria ko Amerika ishobora kwitambika igatabara mu gihe ubwicanyi bwaba bukomeje. Nigeria kandi yari imaze gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biteye impungenge ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'idini kubera ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba ikomeje gushimuta no kwica abasivili. Ku ruhande rwa Leta ya Nigeria yemeye ko ibitero by'ibyihebe bikomeje, ariko ivuga ko abibasirwa atari abakristo gusa kuko n'abayisilamu n'abandi baturage bo mu yandi madini nabo bagizweho ingaruka n'iyi mitwe y'iterabwoba. Ni igitero rero cyibasiye ikigo cy'imyitozo cy'umutwe wa ICC Sahel. Africom ikaba yaravuze ko iki gitero cyifashishije indege z'intambara n'ubwato, kikaba cyarahitanye ibyihebe byinshi kandi ko nta makuru ahari agaragaza ko hari abasivile bapfuye cyangwa bakomeretse. Dukomeje aya makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, ari nayo turi busorezeho kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza bigiye kurangira muri Repubulika ya Central Africa, abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi barashinja ubutegetsi kubangamira mu bikorwa byabo by'amatora. George Dorguere avuga ko yabujijwe gukora inama yo kwiyamamaza muri stade ya Boari, mu gihe Henry Marie Dondra wavuga ko yabujijwe gutembera mu ntara nyuma yo kubuzwa n'indege gukora urugendo yari yakodesheje. Abifata nk'igerageza ryo kuburizamo kwiyamamazwa kwe. Ishyaka riri ku butegetsi ubu ngubu rya MCU ryanze ibi birego, ribifata nk'ibidafite ishingiro kandi bitari ibya politike. Umuvugizi waryo yavuze ko aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kwiyamamaza mu bwisanzure, anongeraho ko leta itagenga indege zigenga, bityo ko ibivugwa kubuzwa kw'ingendo bidakwiye gushyirwa ku buyobozi bw'igihugu. Abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko ibibazo nyamukuru by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari ibishingiye ku mikoro make n'ibikorwa remezo bidahagije, kutagira amafaranga ahagije, sitasiyo z'amatora nyinshi, indege nkeya n'ikoranabuhanga ridahagije mu cyaro, byatumye aba bakandida badashobora kugeza neza gahunda zabo ku baturage benshi mu gihe igihugu cyateguraga amatora mu mwaka w'igitutu n'impungenge. Amakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, reka tuyahereye mu karere ka Kayonza, aho umupolisi wari umaze igihe gito yinjiye mu mwuga w'igipolisi yagonzwe n'uwari utwaye moto ahasiga ubuzima igihe yari ari mu kazi. Impanuka ya moto yabereye mu muhanda w'igitaka wa Buhabwa uherereye mu murenge wa Murundi, akarere ka Kayonza, hagana saa 7 z'ijoro ryo ku munsi wa Noheli. Uwo mumotari akaba yaramugonze amuturutse inyuma ahetse umugenzi, aramugonga ahita yitura hasi. Bivugwa ko uwo mumotari n'uwo yari ahetse bombi bari basinze, ndetse ko na motari yakomeretse akaba arwariye kwa muganga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamdun Twizeyimana avuga ko nta makuru arambuye y'urupfu rw'uyu mupolisi afite, usibye kumenya ko yakoze impanuka. Apisi Habagusenga John yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba yari mu mubare w'urubyiruko 1900 ruherutswe kwinjizwa muri polisi y'igihugu mu minsi
mike ishize. Mu yandi makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda kandi polisi y'u Rwanda yatangaje ko umugabo wagaragaye amenagura ibirahure by'imodoka mu mujyi wa Kigali yafashwe bagasanga afite ibibazo byo mu mutwe agahita ajyanwa muri Caraes Ndera. Ni umugabo wakwirakwiye mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yirukankana abantu asa n'ushaka kubakubita, ageze aho akajya kubita mu birahure by'imodoka ziparitse ikintu yari afite gisa n'icyuma. Ubutumwa bwa polisi y'u Rwanda yashize kuri X bugaragaza ko uyu mugabo wagaragaye muri aya mashusho yafashwe, iperereza ry'ibanze rikaba ryaragaragaje ko afite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yarajyanywe mu bitaro bya Caraes Ndera. Mu yandi makuru kandi reka tuyakomereze mu karere ka Nyanza. Ubuyobozi bw'aka karere bwatangaje ko imiryango 8795 yashizwe muri gahunda yo kwikura mu bukene mu gihe cy'imyaka 2 ishize, binyuze muri gahunda yo guhuzwa n'amahirwe yo kwiteza imbere. 5386 muri yo yikuye mu bukene, yamye intambwe yo gukomeza kwiteza imbere. Ibi akaba ari ibyatangajwe mu nama mpuzabikorwa y'akarere ka Nyanza yahuje abayobozi b'akarere kuva ku mudugudu, yitabirwa na guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice. Umuyobozi w'imirimo rusange mu karere ka Nyanza Nsabimana Jean Christian yagaragaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari y'2023-2024 na 2024-2025 ingo zari munsi y'umurongo w'ubukene zari 37,490, muri z'8,795 zikaba zarashizwe muri gahunda yo kuzizamura mu mibereho. Nyuma y'isuzuma ryakozwe ku miryango 8,276 kuko indi miryango byagaragaye ko harimo abimutse bakaburirwa amakuru, bityo imiryango 5,386 yagaragaye yaravuye mu bukene, mu gihe indi 2,890 yagumye mu bukene. Inagaruka ku rutonde rw'ingo ziri munsi y'umurongo w'ubukene zizakomeza guherekezwa mu cyiciro cya kabiri cy'umwaka w'2027 uvuye muri uyu turimo. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice we yavuze ko kugira ngo gahunda yo gufasha abaturage kwikura mu bukene irusheho kwihuta, bikwiye ko umuyobozi wese ava mu mwambaro wa kiyobozi agakora yiyumva nk'aho ari kwikorera, kugira ngo imihigo yiyemeje yeswe neza, bityo abaturage babashe kuva mu bukene, haba mu karere ka Nyanza ndetse n'ahandi mu gihugu hose. Aho yakomeje asaba inzego kurushaho kureba igikwiriye abaturage babareberera kugira ngo iterambere ryifuzwa rikomeze kuzamuka. Mu karere ka Rulindo ho mu ntara y'Amajyaruguru, muri paruwase gatolika ya Rutonde, Padiri Gakuba Celestini yatawe muri yombi nyuma yo kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi agasomera misa mu rusengero rwafunzwe, bakabikora inshuro zirenze imwe. Akaba afungiwe muri zimwe sitasiyo za polisi mu mujyi wa Kigali. Mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro ndetse na siporo, umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania Ali Kiba ategerejwe i Kigali mu gitaramo azafashamo Kevin Kade kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki no kwifatanya n'abanyarwanda gusoza umwaka wa 2025 no guha ikaze umushya w'2026. Igitaramo cyiswe The Last Night kizabera ku mbuga ya Kigali Convention Center kuwa 3 tariki 31 Ukuboza uyu mwaka wa 2025. Ni igitaramo kandi kizahuzwa n'ibirori byo gusoza umwaka, ahazaturiswa ibishashi by'umuriro bizwi nka fireworks. Abandi bahanzi bazasusurutsa bazitabira iki gitaramo bakaba barimo Bwiza, Bulldog, Bushari, Ruti Joel, Ariel Wezi, Bruce the First, Kaniki Shoti, Shemi Angel Mutoni ndetse n'abandi batandukanye. Alikiba watumiwe na Kevin Kade yaherukaga kuririmba mu Rwanda mu gitaramo cya East Africa Party cyabaye ku itariki ya 2 Mutarama umwaka wa 2018. Mu yandi makuru kandi, urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwatangaje ko Hotel Chateau Marara yongeye kwemererwa gutanga serivisi zo kwakira abashitsi by'agateganyo. Ni hotel iherereye mu karere ka Karongi, yari yarafunzwe ku ya 21 Nyakanga umwaka wa 2025 ishinjwa gukora ibijyanye n'ubukerarugendo
ingendo nta ruhushya ibifitiye, ikaba yari imaze amezi agera kuri 5 idakora. Kuri ubu ariko ikaba yongeye gukomorerwa no gukomeza serivisi zayo yatangaga. N'andi makuru ajyanye na siporo, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino batangije ku mugaragaro gahunda ya FIFA Football Festival igamije kwidagadura no gusabana ku bakiri bato binyuze mu gukina ruhago. Byabaye kuwa gatanu tariki ya 26 uyu mwaka, akaba ari bw'iyi gahunda ya FIFA yatangijwe ku mugaragaro, aho yatangiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda muri Stade Amahoro. Ni gahunda yo guhuriza hamwe abana bato hagamijwe ubusabane no kwidagadura binyuze mu gukina umupira w'amaguru, izwi nka FIFA Football Clinic cyangwa se Festival, igamije gukundisha abakiri bato umupira w'amaguru. Perezida Paul Kagame na Gianni Infantino bayitangije ku mugaragaro batanga imipira yo gukina, aho buri mwana wese witabiriye yatahanye uwe ndetse banakina nabo. Abana 220 barimo abakobwa 100 n'abahungu 120 bari munsi y'imyaka 11 n'abari munsi y'imyaka 13 n'abari munsi y'imyaka 15 nibo bitabiriye iyi gahunda ya FIFA Football Clinic mu marerero atandukanye yo mu gihugu. Buri umwe akaba yaratahanye umupira we ndetse buri rerero rikaba ryaratanze abana 20 kugira ngo baze kwitabira iyi gahunda. Gianni Infantino yavuze ko yishimiye gutangiriza FIFA Football Festival muri stade nziza yubatswe bigizwemo uruhare na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA akaba yaranakurikiye umupira wa Rwanda Premier League wahuzaga Gasogi United ndetse na AS Do Kigali. Ni nuko nyasoje, reka mbashimire cyane mwese twayabanyemo. Nge ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize gukomeza kugira impera z'umwaka nziza.